Oh nyang budo jagung biang budo niki budo yang budo. Niki budo yang balik nak budo mai. Budo. Matur nyai sak lai. Oh matur yang. Aduh lalu. Dua gong biang nawak tiang. Nada semang ratu matange nape wesa baba Nuna sugro di tiang ratu dua agung biang wenden sepemedalangan paling ngucukuri biang sesemangkin napisane bag pacang ke bawah terus dan tiang utana mang dari tiang sahon ning ratu liang niro neka lintang singin awagan di tiang ratu ledang-ledang sayu piangan paling udu agung biang wetan iring di tiang di ratu Jokat ye niramalinge bisa sukat wentan yang agung biang wentan melingit di ratu lain di kata pun apa diri raja Wendan di tiang iringangan paling udu agung biang dikit nendan ya tios dikiring jagat tadi raja banyak kita atau jomuyo Wendan di tiang iringangan paling udu agung biang dikit baro banyak sami sampun sebaki ringangan paling udu agung biang sapotiro nendan purun ringangan paling udu agung biang do negaranang liang kena bukajani desa aing medaging pisan arat apun nemlak lada di rajo yen kanti lantas panyake yud kanti panyake sisai madandemo apa aten gelah ada di pemimpin sing sayu aktif di sana ratu yen subuh nyak tentram tatot ketora harjo nak do tamane dadi karo gelahnya desa aing sayu aktif pisan saja di bawah tangan paling udu nah sakewalo ne bukajani sangat gelah ngidih teken itu ada buka panak lah tur mantun gelah buka jani pangsida selulung sembahyang tako persatuan dan kesatuan sing capen kok sampun medagi lan barang itu buka jani yang wandangi durung pupon pepawosa ibu dah jangan alan-alan itu mau bahas tapi lalu jago caro lengan-lengahan ke kita no ada jeng orang-orang ini ibu hilang oleh gedongan akhirnya ibu-ibu ning yang jam udah bani dewa nulung kolam dewa yang nak kari kiap ada oh nak kari kiap Neng ayu medali dewa ning amun kentan-kentan atau sang tiang nikah ibu tiang kari nyaluk celak ne bu apa raos bibi kang tu niko ye jangan mejaler tawangi oke tu singgih ratu dua agung biang melingeh minggi dungun ratu dua agung biang bang yang titiang muput teng deyana ratu muput ku diang itu panak lah muput teng kematian itu Kepingin mumputan melingih dumuna ratu dua agung biang bang yang titiang mendaki dayana nah tuh maro bener ini kewah neng rawas deh sarai durus melingih medal caneng ayo durus madiangan pada aduh mara memen besi begedi hilang memen ini berdemen hati jani panak ini boboja jeget kalau misi ngeseng-ngesengan
sangat saja kesal ngeseng ni bojok lengah lah mailah ke beringkit tembus mailah yang dijok aden gae ke memean ni lah ada sing di semua gae not ni. Dingah masih dingah. Bang, ni makuok bungut ni cara dagang obat kelametan kita. Sing tawang nu do agong istri ni nak nu sirap nu makolam jog wok bungut ni leng tu ni. Nge sampun uyut yang ada ten matangi tu matangi na tu na. Ye, jam kuda subane cangore ni bangun. Yang tanung ning jam tu jam kuda sampun tan sampun wenden jam di koring kamar tu. Ye, jam yang di kamar nak mati tawang. Yan mati tu masang baterai. Udah repot-repot dagang baterai makalukan. Weh, jelema lengah nak sing baterai mati tawang ni. Menape na mati? Jaum ning lenteng. Dijodoh jam jaum dengan lenteng. Sing tawang ide tu. Mungkin umur tiang matakon ke bapak nak kiap jaum pak ngelenteng pak. Ye. Ni udah kemo matakon. Yang nama yang lah jaum jam ngelenteng kagetnya. Ajak soleh-soleh kemo matakon. Mangke jam kuda jam tu hidup. Ye nak jam antik len. Oh tios ni ko. Yen jam 6 lenteng. Jam 12 nyak mejujuk. Ada jam 6 ngelenteng, jam 12 mau jujuk. Jam 4 kita masih pak. Ye. Saya ngapa bapak kumis ni gemrong kumis. Tuh. Ya. 12 medal tu. Rai. Yang. Negak nak ni. Di jana yang lega. Itu bapak lord ni. Nah pokoknya anggap bedlord ni. Anggap gencang nak sinamang kangin kau. Yang bedini ngoyong dajan-dajan Benar dajan lagi. Benegaknya Rai. Sampun tu. Yen suba negak tataken jagotnya. Oh nak jagot dia mah. Ye nak jegek. Oh jegek benjegek Bi dewa ratu di keto-keto de Rai nataken jagot kengken cara bocok hujanan not kan. Behai perawadan tu mulo. Hujan sing ada bocok hujanan dia orang tu. Jegek lamong. Nini pelet. Mesin ni pelet. Ye, binatang pelem. Lesu, pisang jantung ni dah. Ini dulu semua binatang bila. Aduh mare. Belum yakin. Di desa pengapalan man seri kekendep. Desa pengapalan. Desa kapal ada lebih-lebihnya dan desa apa? Perpusan jang maca di Malu. Di Jo. Itu anda telah tiba di pengapalan. Jang diboyan. Di pengapalan. Ngalih saya ni kau kini. Mana ngalih ni jegek? Beli jegek kau kini karuan murah di ni. Subuh telah pabriknya mati. Murah di ni karuan liun ni mana di ni ngoyong. Jangan murah. Makin nomor ada ayah. buktinya bang Maliang yang saya ni paling jegek dah yang di ni. Makin nomor yang lok malu. Aduh besi, aduh yes. Jegek ngalih jegek ke paling jegek. Yes. Aduh nak motopong putih. Rai. Jahil janyi. Ni motopong putih, buat ni putih. Netot ni. Weh, sing tawang tu. Nyentok. Bintang film. Kau bilang hijau ni kau. ABG. ABG. Anak buah geranong. Ampura.
Derai. Tapi Uling 4 bulan kalau ngewangun karya ngantung langsir lek-lek tali rapiah ngon. kan tali rapiah mengawak ke tali rapiah. Tali plastik tak ada tu je medal kan tani yo. Apa nasangnya kilite? Kilito. Nah, tangan kilite. Kilite. Uling jam 6 jam mendadak mepayas kalau masuk televisi. Masuk televisi. Tu jadi orang Masuk taluh PC. taluh PC. Cang borene gek-gek ngayah nyen ben petang telun nak kal mesyuting. Kal celepanga ke TV. Dijado bumi petang telun. Ah. Ipuan jahit telun patuh. Tuh bocang, aduh, nawagang pamit tiang-tiang nak kelat di TV ke tiang. Orang kelat Bocang lagi hugo ganga di tu. Ngah nye. Nyamping. Iya, berjalan matayung. Gigit sama kecas. Awang angon ngenyat ngegah. Celana ngangon ngenyat bas perawadan nyi. Coba kalau dia nganong ngenyat tu. Jangan ngenyat. Ratung lala hati kan ini di pengapa lang dia kaman tu kini. Ya mana cang menekang shot bro. Ibu hebat eh. Ampunan lang kejut bu. Batu najid yang pun metegul. Jajah agak ba metegul. Bengkel. Yan sing metegul saya ngambil setes. Mes sana ngapain wajah di ni. Lulu. Jangan lah adan yang dah lulu yang girit ni. Adanya nak cari penyanyi Jakarta adanya. Oh dot pesalin adanya. Ye, yang bidan masalin adanya. Oh bang cara bintang film. Oh. Titik Sandora. Dia Sandora. Titik Dwi Jayati. Oh, pacar tu bu. Adanyi mesalin jani. Tadi ada dia. Mesalin. Yang adanya. Titik Derai. Penggal terkenal. Nyen. Titik Derai. Titik derai. Oh. Aduh. Dijawab peluas ni rai sing titik oh. Weh, udah kemu apa munyen cah? Saja nyen je takon bang berak-berak de rai sing titik oh. Bos yang mesti titik. Ngai adan yang derai titik. Titik ni duri. Oh duri Ni titik. titik na semi malu oh. Bos. Wah, kadang bungut ni eh. Mana aja na masang adan titik derai kan. Ngayang. Ayah nyingi kan? Kenyongan Mulia Batu. Lek-lek medam ni tu. Lek-lek medam. Aja ni bang nak kasut seblengpet cuma di ni medam. Betawang yang ikan ke tataknya nak lek-leknya makan.
Matakan ngigal terdas yang matuli-tulian kengken mana. Bung jangan ngigal gitu. Kelas nyonya tanggung jawab nya. Ulung rai. Apa itu? Nyonya jangan besi. Ada apa lah nyonyo? Melayu ketundun lah kena. Emak nutang apelan. Ada nak ngigal nyelak itu. Kira nyelak. Limanya. Yang kan matanganan jara jet. Ya nama tanganan mejujuk 5 penyelakan jet. Kali mau penyelakan jet. Nih, ngawak kemarin gua ngaji kapal ngulap nih. video ratu rai. Kares limanyi luang tuh. Engalnya sugih tuh. Dotnya sugih. Aduh pancang ada orang ayat dusun masih cot yang dengan betado dikit pancang sugih. Kita daki kan limannya. Sajan rai umur 50 tahun nyai sugih ngerepat. Oh yes. Kalau ada jelek nih. Umur tang dase bangke. Pas ngajar aja sugih. Umur sekat sugih metang aso bangke poso sugih. Sakal den age nyi sugih. Kemudian kan dados. Ye, nake sugih-sugih jani tawang ajang-ajang aneh. Menapi? Impus. Pas selesai ngerambah kesugihan. Nyelketek di rumah sakit impus sama. Sing dadi orang amang ngajang. Dan ini dijen yang ngatur orang ayah. Dijadi kapal. Ada ini kapal tuh daerah seni, gumi seni. Yang orang sing daerah seni. Ini dini ngatur orang ayah kita yang lele betunu jenangnya. Oh yang ini, dah. Kemudian kan itu. Lihat kamu, mang cocok yang di dadane alit-alit di belah bang. Saya nyinggal gitu. Enggak kayak ini. Pasang agam kanan. Nih, nyak cari siap mau pangang. Cengket, jet dori jang. Ada nak jet kemu lah muka. Maksudnya tenggeng mipet jangan pedok. Jet malu ya urin tu. Ya nagem kanan teori ini bener. Mentengken. Tangan kiri sejajar jak pemerasan juoknya. Pemerasan jo. Mentok apa tuh? Nyok. Pe nyok karuan semaga sini dah dua. Aduh. Beliang bane nyonyo dah dua di pekan bak dan ada. Ini akan panunas mara di Ciluan, ha. Ngai-ngai ke nyonyo semaga orang. Jadi tangan kanan pengasah aja pengenotannya. Pengenotan. Apa ada nih? Mata ngontene. Mengenot. Patuh. Sere pangang, sere tunu patuh. Pelajaran itu bahasa halus yang dipuri itu lekat dan bisa bahasa halus yang dipuri lekat dan bisa yang bahasa halus. Purennya nih lekat. Iya dia kayaknya dipuri dia lekat. Sulung gua balik purennya lekat. Puri harga. Rumah sakit tuh Ya itu berarti yang lekat. Sakal di itu nyelekat awak sejarahnya. Bidan tugas memen ini nyakit seret. Jumlah lekat awak nih ngingsut bungut nih. Sakal abah kemu operasi. Oh bungut yang lekat itu. Oh bungutnya dekat sakal anjing bungutnya gitu. Oh kalau Allah yang lah bungut anjing. Iya Allah mula. Engken. Yang di dadane semeton di kapal ngai sendera tari ramu yang ini sing hilang angon geruda nyi angon geruda. Waduh ada orang alot yang. Ye ben luong ada di tua maman nyidang bocotolo. Cotolo. Mau apa tak cotolo? Oh ngai kana. Dini di kapal sing ado nang orang cotolo. Cototo sing cotolo. Engken. Cototo ya cara lele kena tuba bungutnya. Daripada cotolo. Kan luang cototo kan cotolo. Bang waduh punya Kan timas. luang bos. Cototo luang. Toto tahu. Pinggir. Mageloga. Ngaras pipi.
Aduh, mangit yang tukang gamal aing lagi yang atin nah. Tukang ngamal uli je tawang nih. Uli tuh. Uli basian, wabian basi. Uli basian. Sing kain bangga ada angsa lepas. Masal mau kebingan 5 jabut hingga repat. Toleh tukang kenangnya bungutnya nganti mempeletan. Weh! Bungut tukang gamal orang mau peletan, sing tadi ngorang bungut, di zonnya diajang nih di jamet taruh sing tadi ngorang bungut, peluak sang dumun cangkem tuh. Sing tadi ngorang bungut, apa orang nak bungut nak ada bahasa halus nih. Apa halusnya Rai? Aduh, lelaki dan yang ngiring nih. Koren ya Rai. Bungut halus ning tuh. Oh, apa tuh? Penyaplokan. Weh! Itu Di iwang nih kok. halus. Bungut ya ini pensajaan halus panginawang. Tapi halus nih. Lambe. Oh, rame monto bungut dah. Ye. Ye idane be lambe idane. Ane sekan tawang tiang halus bungut tutunge. Nak banyak yuk yang ningah tunge dini bungut halus nih. Bungut. Ye. Halus pan orang ni. Tuh, halus. Cangkem bibeh tu alit-alit teh. Oh, bibegol. Ye sanggong di tiang sarang sami, ledangan ampur yang ye. Wenten yang tiang matur raos kasar-kasar ampur. Bale bocah memitra. Memitro ngawang-ngawang kan memitro. Nya kajak memitro. Bade cang orang memitra bungutnya dia belanying. Nawang atene memitra tu. Tapi atene Memitra tu masa witra, matimpal. oh metimpal ada. Ye lemah peteng nu mekelo, nya nawang cang sedok di kapal, petengan di kapal juari cang milung inap. Manyen ke inapen. Nah salah satunya sama tahun ini dan bu tiang kependengangan nginep je tiang Kepetengangangang. Tepor kan orang yang kepetengan de petengangangan itu ya. yang cara raos beleleng nak keto nyi sing nawang mi jemak angangang je Oh mesti ngangang-ngangang. ayan ngunden mi gamelangangang je Gamelan yo. Gamelan ngangang-ngangang. Weh! Mudiang tuh, cang encah. Dulu lah hati kan diajang di bertarung encah pedalam ngang apa dengan tua sendu. sakal cang kita ngecah tawang Lah ni kengkeng. bisa itu dangin yang ngecah nepukin medaling sen nyuwun Banten Keng dangin nih. Ye, senawang dangin saja terdelot kajo. ni milu paling coba nak nyuwun Banten Anyun dijawab Banten. itu boboknya putih ngencah misi ketap-ketap tu tang jang Ye, dadong nyuwun Banten itu tuh. Oh. Ye nambah intip yang seleden musan. tunyi milung ini Ye, akan kena sak-sak ini. Bang Ale tongwas, peman tongwas jang Banten seret, jang Banten ceng kaman seret kuno, kuno tik-tik nguyung, gesek. Pian. Takon tiang dadong tuh. jelema lengah nak ngencah tak Ye isang tiang mau takon, dong udiang ngencah dini. menggengeng Ada dadang ngidang dadong nan sakit basang dong. Dong udiang ngencah mesti ketap-ketap. Takon tiang dong, nak sekan je mentakon udin tiang. menggengeng Dong udiang mesti ngencah ketap-ketap. Ye ning sing nawang. Apa kerana ane dadong ngencah mesti ketap-ketap? Pang ning nawang urin ni yo. gengeng Yang dadong ngencah mesti ketap-ketap artine. Aduh, damu dadong di padang-padang banyak tulung. apa hubungannya ngencah berdua ngajak damu Ye, ni sing ngerti dadong sing ngencah. oh Dadong sing lah padang. oh padangan ni keriting uban tu decang orang ni ketuk-ketuk keriting jumput ni dekian len kan ni Kaon. adanya orang kawan katanya siapa palu Meniken tuh. yes red pong seng ketuk Meniken. keap Mudah kiok-kiok gua aja mau kiok-kiok.
Oh ya jelema sing tadi. Iya sing enggak di nak jelema sing enggak di kiok-kiok. Jelema. Nak siap boleh kiok-kiok. Tawang atene siap kiok-kiok. Man nabi aten kiok. Yang ada manipuan ini bukan kiok. Berarti jet siape caploke ken lubake. Jet siape caploko ken lubake. Mulai gitu. Dan ini nak orang jet siap caplok lubak. Oh, maksudnya ini dia tulung nih gitu. Oh, jet siap caplok lubak. Enggak nih masuk rumah sakit Bang Li. Oke. Sangkal benar-benarnya memunyi Dewa Ratu. Man kengken tiang kengken. Selesai sudah ada di Kediri Raja nyingat orang ayah. Bang bisa menyesuaikan. Coba maksudnya. Menyesuaikan. Bibehnya jak bungut dah. Nggak sampun je sesuai bedik-bedik kengken. Yang orang sesuai. Man kengken. Dunia nyilek-lek menjaga jak dagang di kapal. Apa yang lagi beli? Man kengken api pernikahan tuh. Mau rai mau beli bas. Apa bas? Tunggu cek enten. Mau ke Beleleng beli bas paling agak gitar bakat. Oh jangan ke Beleleng beli bas gitar man. Bu tiang beli bas gitarnya bah. Man engken ini benar. Bang benar bungutnya mau matur. Bu tiang numbas basi. Man bas. Basi. Macam di sini Badung mo. Kedek nih orang gitu. Yang selalu di Beleleng. Bu tiang beli bas. Man gitar tuh. Jadi selalu di sini. Bu tiang beli bas. Man bo bas. Yang jangan pernikahan tuh. Bu tiang beli basi. Man basi dua ngampin. Oh basi. Basi, man sing bas, man. Yang beli basi nak sing gitu. Bu tiang beli basi ni. Yang ini. Sini. Caranya beli basi kan? Engken. Bu tiang numbas basi. Jen sero. Kalau turang ke griok kan ido perano, ambil lang nu nasi copang engal bangko. Pangklu cang ngomong itu lenteng bungut dah. Ah, keke udah bedak dah sang. Bu tiang beli es toke. Kau di Badung beli es toke mo? Mesti toke. Es misi toke. Ada nih. Ini caranya sangkal cang tuni lang kejut seledan. Man kengken. Ngalihnya ajak kal ngatur orang ayah. Oh, kengken. Ini kadang ngalah panak madani gede. Man kengken panak tiang. Beh nyeritain kengken nyi. Kengken matiang. Dai. Hijau. Mesau tas panaknya. Man kengken panak tiang. Kengken mesau dengan Kengken nyi. yo. Wow. Tadi naik beli jajau. Dewa Ratu. Oh kita panak tiang. Sangkalnya melang bener memunyi rai. Hijau umahnya rai. Kengken matiang. Umat yangnya dipeguyang. Nyingantan nyai rai diseset. Dijanyi magaya jani dikeramet. Cang nulis kewah. Dia nak tulis ni gitu-gitu nak. Tulis aneh-aneh tulis masih. Dong Dewa Ratu rai. Man kengken. Ngalih pura sada ni pada cang bepangsa tak tali kerau belah liwat di kapal. Dijodoh orang satak kali kero belah. Maksudnya pangliu, mipet je kan munyi. Aja ni benar-benar nak pangliu kata je pak. Nyanan mana panitia ni ngore nyanan menlakar meriki ke pura sada. Patokannya pekan beringkit angin. Pekan beringkit. Aman buat tepuk pura pekan beringkit pak boleh itu terus ngelodang. Begitu ada belok nek angin be nekelod. Pekan ini. Apa kan ini? Pak Dijo. Seretang nekelod begitu belok angin be nekelod. Dijo tembus Di Belayu. Kemudian tong aja anak tu. Ye ngelodang di Beleleng nak kamu kelod Bengkong je nyi. Dan nak tengok di Badung nak. Nak kena cah saya nak di Bading Nak pang paling kamu kau Melayu tembus. Balik kapal ke Melayu tembus. Begitu bejoh sing. Jam kutus jam sia mulai ngigal. Man kengken lantas. Ojek cang penaen di terminal. Oh menaik ojek lagi. Uli pom bensin Melayu tu. Malam kuning. Pak tiang atas ni ke pura sada ke pura desa Kapale gitu cang. Kapale. Himoh ni bien kapal titik. Kapale. Dia nulis apa desa Kapale. Untuk Daud Dharma Sabane. Ejaan sastra ni benar tu. Desa Kapalo. Sing ada tulisan O di belakang. Batak bungutnya nyauh memunyi. Terus kengken. Pak kuda sewa ojek leng rigi ka di pura sada. Mudah bu kata. Kuda maya. Melasli. Adi aloh jam munyi dia. Yes. Dia melasli. Sing nawang, tukang ojek uli nusa nak sing bisa orang tali. Oh sing orang tali.
Wis seret tang menek megandeng. Oh menek Langsung tang tekok ngisangan Bangkiang nih. Man kengken Ya man berjalan 200 meter sikut-sikut cangken tukang ojek. siku Oh. Menek kengken ada. Seledet tali sepionnya tawangi. Menek kengken lah nih. Bu, lain katungnya pegat kata Cang. Tali gitu nak tali. Tuh bocang, dan nak hari tekok gitu je Cang. Ben pok mari tulis katung cai sajan pegat talen nih. Oh talinya pegat itu maksud itu. Takon ini Cang. Man kengken. Ibu DJ ni kekal masalah hadi ngabu katung. Aman kengken. Oh tiang reng pura sade ni ke Pak, seketang. Sing mesti sadane. Ngamu sade, men orang sade, malupan sad metakon maren nih. Biasa. Oh menjawab sing di sini. Sebut asa kita sing gitu. Men kenten malah jebosnya barong-barong mau balik kata Cang. Di barong-barong. Cang jejak. Pak nak ten barong riko ke keteang nak onyang di jelemu mau balik. Maksudnya barang-barang gitu aja barang-barang. Sing bisa orang bareng ni bengkong nawah ni jak Cang. Begitu kat riki sing bacang mecelap di prom swastiastu kita ke panitia. Kengken ada. Mas ado Pak De rauh keteang Cang. Anak tan riki ni ke mepayas ni ke daun ni kata. Oh daunnya udah Pe ngerepat je kalau mepayas seret lek-lek lampune bangke. Tuh angkat komisi lampu dong komplain masalah Itu lampu. ni nak biap ya mana nyolek kang pupur ben mati. Begitu ancu ke kan panitiane Pak panitia pangtan mati-mati ni ke kenene sembene. Adi Sembe listrik tuh. lampu neon. Oh, lampu neon pangtan mati-mati tolong je ni ke gisang setrume gitu Cang. Tuh ratu bes kan ngori nak ngisi yang setrum. Men pang sing ben bangke. Nanya detek nanya tanggung jawab. Ya negak mepayas. Rauh ibu panitia alit-alit anom-anom istri-istri. Oh Pe ngabo kopi onyang jegek-jegek. oh nggak mau jajo. Pe besanggul. Tepuk ni belagan dari berjalan. Engken Tapi seriat berjalan ni. Bangkiangnya lemu. Kengke cari layangan kuangan angin Cang. oh ni nggak mau jajo tuh gitu. Nak ngajak gang Bali. Onyang mesanggul. Sanggul gede-gede. Ning cari memen ni mesanggul dah dua gitu. Ijoy men yang mau sanggul dah dua. Memen ini mesanggul dindah ni sih, dibungut ni sih. Badah yang dibungut tekan mako dodo singgah sanggul. Apa tu? Mako. Lek-lek mun gemel le gedane. Nak monto ya biasanya bungut memen yang mesti mako. Begitu. Engken Tanya ni Cang kopi. engken. Jangan kopi ni beten. Oh jangan betin. Niki kopi, niki jaje kata Cang. Oh terus engken. Masaud. Engken. Betawang kata Cang ya. Adi bertawang engken maksud ni kok. Mencang orene kopi jaje bertepuk kopi jaje ben niki jaje niki kopi tawang gitu je Cang. Oh sing tanya ni. Cang konen tawang oh. Omon engken anda. Ye jaje kopi uli Cianjur tu. Engken Cianjur. Anjur-anjur anggen. Men tan tu tanya ni tan tanya. Begitu je Cang benegak mari tanyane besik-besik. Berarti ya ngabu kopi niki nak kopi niki sareng jaje gitu Oh, maksudnya jaje, mari Cang bang besik-besik. Begiliran Cang ibu teh napi kopi kata Cang. Omon engken betul. Dan tiang jelemu gitu jo. Adi jelema dia. Mentang orang teh apa kopi. Nak matakon jerone ke ngayu nang teh apa kopi. Gitu aja benar na sing. Oh yan bukan ayo nang teh napi kopi gitu je Cang orang. gitu kopi. Yang jumah Cang siman teh jumah sing gitu. Kengken. Ada tamiu mone lione metakon yang besik-besik takonen mancan peragat bungut teh. Man kengken man Jog cepok nanjen. Man kengken. Inggih bapak-bapak ibu-ibu. Ulah manti tiange sane presiden rawuh wengine mangkin. Sire kayun meseduh. Tuh sedoh but-but tengah lah dasang kengken dia. Di but-but katanya siap. Mana sedoh tu nak lagi. Maksudnya seduh kopi atau teh. Patuh tu, patuh. Tuh begitu jaje tanjen no. Kengken. Misi jaje cap pabrik. Dia cap pabrik. Jaje ruti darang kupi. Tuh Cang jaje sumpeng be jaje godoh menlengan ni gedane nak ni. Ben menjajah apa bro? Jajah kukus. Jaje kukus. Misi kacang. Jajah kukus putih misi kacang. Misi kacang. Kacang barak sini. Kacang barak. Tuh ya Cang pilih jaje kukus Jajah kukus ajang tu. Seret gerat. Ya dar bagian kacang ni kijap-kijap. Kacang apa kijap-kijap? Kacang ni matan. Ada. Yang jajah kukus, yang misi kacang. Kacang ni konen lebang atau konen mata senja matahan ada ni. Apa ada ni? Matahan. Oh, kacang ni konen lebang matahan. Matahan ada. Yang dibui di beleleng, matahan dibui ngoyong. Matahan tu. Oh, matahan dibui. Oh, Amrosi matahan tu. Matahan.
nyi dijer ai. Man kengken man tiang man. Yen kacang konen lebeng matan. Yen be lebeng caranya kengken. Kengken. Dewa ratu kacang tiange lebeng han. Kacang tiange ngudehan. Bener-bener hang memunyi pas yang dekah gitu. Bang bener kacang tiange matang niki. Betul ajang tu jajo. Buang cang nah takut mekilit buang cang sing cek dah megending. Kenten. Begitu sekan gongnya bermanunas. Yang urusan mana ada Ye dah yang jajo na besik tu. Ratu nyangkat di kolong yang nekat. Bikaden ada aqua liu. Ye, aqua bacelap tiang kopi bacelap tiang Kopi subuh aqua. Aqua celap tiang. Hilang ngangsut. Aduh ratu apa Bingung yang jajo jemaat yang lu ngaro bacelap. Ye. Ni kelayah-layah ada ni tu sing lan-lan ni. Man kengkeng ngangsut jadi ni api man ye tanya macam jajo je men lu. Yang cara busan pice teh pice kopi bermano nyang. Man kengken. Janin tu sing berani ada lagu tuturang raosan. Tuturang subado ada. Jani ani sube ani jani ani yang akan datang. Ani sing ado. Ani kal teke. Ani kal teke. Jani ani kal teke tuturang. Busan jajo kan beman. Tutur ani sing tawang. Sing tawang. Busan jaje beman kan tawang. Tawang. Kopi subeman kan tawang. Bensep disuruh dia manja kan lunas nasi. Sing tawang. Tuh Oh nuturnya sing ado tu. Tuh nutur sing ada padahal busan berteput mendingke menderek di tu. Begitu cang sing juari nunas takut cang nunas tawang. Jangan takut. Yang busan nunas gede tas basang cang sing hidang igal. Oke tuh. Jadi yang beluang potongannya kene. Hidang cang igal, yang cang igal. Oh jadi kang ayah jadi ngigal. Itu nih ada tari pendek. Tari pendek. Beratu jaga-jaga ibu-ibu ngigal. Hah? Pangketu mang contoh mara luang ayah kan ide betara. Oh. Yang ayah di pura nak sing tahan pati ngitung honor, upah gitu yang cara cang nak jijik. Oh jijik ngitung honor. Ye cang nak paling agak sesari kan tunas. Tu besang kajan yen bermain gitu. Deng hitungan ni gitu ada, de kendal sing ada, de kendal kala yang sing manunas bener-bener bener. Jadi makin kang ayah tu makin. Tari pembukaan, penyambutan, tari panyembrang. Welcome den. Tiang gamelangang Lalelong, lalelo lang ning lang nong not linong cokot. Man, yan man. Ye, yan sing oren gitu pelih yang gak meleh. Oke, dan nge gimana? Ada pangkat deh. Mejap. Adi lulu kengken maksud. Cang matakon janyi. Nu hidup guru taren itu. Yang kan nu. Celo dong nyenyo dong nyanyong dah yang uguga di. Ugugo. Nyen ugo. Liman itu. Ye, makin nemun. Ngigal aja duo. Tu sarang tiang, tu diko tiang dikit. Kalau seorang penari, mata penari itu harus selalu menghadap ke depan. Harus ke depan, tidak boleh ke samping. Oh, saya enggak Yang matan penari ke samping, berarti matan penari itu sero. Oh, ya enggak. Ih, saja sero Ini matan ke sero matan. Pandang ke depan. Rare, nyet jararong. Yang boleh ngejang nas ini. Ye. Ije jang nasa. Nanti kamu anak deh, napasnya penuh. Oh, boleh jang nas. Niko. Pada kewah yang nigal jadi lain. Kemudian kedan banyak melama nanam. Ni di tu jatuh telu. Cang di ni jatuh telu. Konyangan ni di kiri sengel dah teng lidah lima ni gigat. Cumunen berpok. Oh cumunen nggih, yang nak nyak-nyak kan. Ni di ni. Yang di nyanyi. Oh. Nggih. Sajaan jelema jelek gobo jelek hati. Kengken
tiang, pelit Mari tiang. penyi bang di kiri sing bani maju betawang dah kalugong. Cara penyu metaloh keto nyi. Nak ikut yang angsut itu toh. Maksud dayan nyi bengasankan bulun miong. Buang tanggal keto. Enggak napi makin. Joget bumbung suling kayu. Sing joget bumbung suling kayu, ngigal jaipong. Jaipong patut aja joget bumbung suling kayu, joget buang beleng payu nih kita mama. Nyan melingin wak barang patuh. Toh bapak ni kumis toh. Ye. Sing dading orang bapak-bapak. Kalau ada seseorang yang pakai pakaian putih-putih dari tendasnya, dari kepala ke bawah, itu kan jero mangkuk kan? Jadi mangkuk kan? Nih, itu kan jero mangkuk kan? Johang, dia jero mangkukan gitu. Jerone jero mangkuk kan? Mulai bayu. Jejah cam. Kenapa jejah? Seret, nyongkok ngipis seret tulis kamu. Ya diman pipene keras. Pipene mau cuka. Ya ni pemekasnya latas ada di Kediri Raja. Suwud malu mengeradang mergeruduk. Dengan apa mangken di tiang? Saya sebat gelahan nak hitungan tadi malu. Saya nangan paling ngotok kori dewan. Tapi sana mawin na sapun ikaw. Eleni rare doke domonan. Sapun napi pemarga nangan paling ngotok kori dewan sana dumun. Reng puri sampun rapi
palungo ceko dewa. Wendane titiang iring angan palungo ceko dewa dikitur maneh sampun merabi ratu. Aine sampun api. Nanging ngelapianang sayo waktu pisah medaging sekali bosangan palungo ceko dewa. Suwe sayo waktu angan palungo ceko dewa sampun merabian. Pun maning sayang kemangkin nendan wendan sapo sira saniring angan palungo ceko dewa. Lajar nira kulen dumong mulakuna sedih kelabas keliwat ini tungcut angan palungo cokro dewa iring di tiang wendan diki kalau jani suweja nyani desa ngiang banderai ini sapun apiaratu nepokin nani madan dumelado inggih ide dane semeton di tiangnya makejang nyidangnya kan semengan kenten jam pitu jam kutus tiang bata jam dase subuhnya tiang lebengang nasi derai kenten mana hangan palungo cokro dewa tung udah nih sebat coba liwat kali tunga sampun nang niko mali panjangan ya ratu jani ngiring lantasan dewa ibon gelah matuan gelah hidup ayo waktu pisan durung pupeta bawasan ibu aku lawon adone